Pozdrav ljudi, evo nas otrećeno 4 videa iz ove kolekcije. Danas idemo sa monsterima, trepovima, sinkrojima, naravno ovaj stack karata u top loaderu i još neke promice, neki battle pack, BATT, Starfoil, rareovi i tako. Tako da vidit ćemo čega će sve biti. Hvala svima na lajkovima, subovima, na pregledima i komentarima. Eto, nadam se da će i ovaj video biti zanimljiv. Ja se nadam još ovaj tjedan do kraja tjedna možda izbaciti i zadnji video. Zadnji video bi trebao biti najbolji s najviše, najvrijednijih karata. I to je to, da puno ne dužim, da video ne ode previše. Znači idemo prvo proći te neke promice, BATT karte. Ne znam da li ovo neko skuplja Starfoil Rare. Imamo 7 riba. Onda imamo Strike Ninja Starfoil Rare. Isto 5, 6, 7 komada. Fora je ovaj foil, ali meni ništa posebno. Pa onda imamo Goat karticu, može se igrati u drugim formatima. Apprentice Magiciane, isto 6, 8 komada. Imamo Trap, Gleipnir, 5 komada. I mislim da imamo još ovaj Field Spell, da je to sve od BATT karata. Možda mi još negdje ostalo nešto, ali to je to. Ovo je za Crystal Beastove, ako se ne varam. I sad imamo ove DL karte. DL karte su rareovi raznih boja ovih slova. Pa tako imamo Boru, 4 komada. Onda imamo nekoliko kuraza, pod nekoliko mislim pile, cijeli pile kuraza, znači imamo plave boje kuraze, zelene boje, crvene ako se ne varam i ljubičaste, još malo zelenih, plavih, 4 su boje, zelena, plava, crvena, ljubičasta. Koliko imamo kuraza? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 komada. Svašta. Ali dobro, ako kome treba ovaj DL set, i ako nekome treba kuraz općenito, ovo je prava prilika da ga nabavi. Imam ih samo 28. Onda imamo nekoliko Salt Takera. Ovo se čak i igra. Destroya monstera, protivnik dobije 1000 life-a, ne loš removal. Mystical Space Typhoon, rare i šta je ovo, žuti rare neki. To samo da brzinski prođemo, imamo 5, 6, 7 ovih trepova. Zatim Dark Fall. Dark Falla isto imamo više, svih boja. I imamo Tengu Staple. Solemn Warning, isto dosta komada. Odlična karta, vrh. I još malo ovih trepova, očito ih nisam sve stavio jedan za drugim. Imamo Delta Crow, 2 komada i još malo Dark Falla za kraj. Eto, to su te promo stvari DL i BATT. Ako neko kolekta skuplja, treba kuraza ili nešto, slobodno nek se javi. A mi idemo dalje, idemo na trepove. Dajmo što imamo od trepova. Evo ga, jako lijepi Lon Near Mint First Edition TT. Odlična karta. Nakon toga OG Dust Tornadoi. 3 komada. Nije ni jedan first, ali je odličan staple u starijim formatima. Nekoliko Pulling Dragova Ultimate Rare, sva 3 First Edition.
Nisu svi najbolji, malo oštećenja po rubovima, ovaj je najgori. Ova dva su čak i dobri. Ovaj srednji je relativno dobar i ovaj ima tu gore nešto. U svakom slučaju Edison Staple u sajdu barem protiv raznih karata. Onda imamo još malo OG Royal Decree-eva, DB2, zapravo ovo je prvi reprint, ako se ne varam. Black Horn of Heaven, igra se u Tengu formatu u sajdu negdje. Onda imamo za sve dekove koji ne igraju trepove, plus jedan trep koji jako dobro legne u nekim situacijama, ako ne popije Starlight Road, Secret Rare, Treacherous Trap Hole. Pa imamo MRD Solemn Judgment koji je oštećen tu po rubu, čini mi se. Neko lošije stanje, ali MRD je MRD. Pa onda imamo OG Artifact Sanctume koji se više ne igraju od kad je site banan. Najčešće je bilo u sajdu Going First. Pa još jedan Royal Decree, ovo isto DB2, mi se čini da je svjetliji print, vjerojatno je neki američki, neki evropski ili nešto tako. Pa imamo dva kola, jedan je PSV, jedan je reprint. OG Call of the Haunted, uvijek lipo za vidit. Još jedan Tetelon, Ultra Rare, ovaj je Unlimited. Pa onda imamo malo ulti trepova. Triggered Summon. Destruction of Destiny, jako loše stanje. Updraft. Assault on GHQ. Eliminating the League. Kako dobro svitle ovi Ultimate Rareovi, pa makar i ovi neki random. Cloak and Dagger. First. Defanzivna taktika. Ovo je neki moderni Ultimate Rare. Firewall. Mischief. First Edition. Jako loše stranje. Po 1. DD Trap Hole. Hero Signal. Ultimate Rarica jako lijepa. Hero Medal. Isto jako lijepa. Elemental Hero karta. Super izgleda. Token Festival. Ovo se čak igra negdje. Ja mislim čak u GoTo, nisam 100% siguran. Može me neko ispraviti, ali mislim da se čak možda igra u GoTo. Još jedan Black Horn of Heaven, ovaj je malo lošije stanje. I još jedan Pulling Drag, ovaj je bolje stanje, isto First Edition. Life Equalizer, komada 2. Mistake, vidio sam da se ovo igra u nekim modernim dekovima, ovo je ovaj Droll and Lock Bird, zapravo fora karta, originalna edicija, First Edition. Isto je jedna zanimljiva karta, ovo je LCYV, First Edition, Imperial Iron Wall, nekad ga ubacimo neki Edison side deck, iznenadi neke stvari. Pa onda dva Ultra Rare Mind Crusha. Još jedan Secret Rare Vanity's Emptiness. OG Ring of Destruction, PGD. Odlična karta. Još nekoliko Secret Rare Threatening Roarova. 4 komada točnije. Isto prekrasna karta. A igra se. Pa imamo dva Limited Edition IOTS Ultra Rare cilindra. Pa imamo Goat Staple, relativno Sakuretsu Armor se više igra od ovoga, ali i ovo se igra. U sajdu najčešće protiv Warriora i takvih stvari. Widespread Ruin. Protiv Kaštiri, ne znam još čega u ovom trenutnom formatu, ovo je originalni print. Još jedan Imperial Iron Wall za luta Ultra Rare. Ceasefire, Panda Burn, ovo igra, originalni print, PSV, Unlimited oba. Pa imamo malo pimpanih Makrokozmosa Ultra Rare First Edition. MRD Mirror Force koji
nije baš u najboljem stanju. Još malo Torrentiala Lon, jedan je First Edition njemački, loše stanje, drugi je Unlimited njemački, bolje stanje. Pa onda imamo Royal Decree, isto reprint, onaj svjetliji, i još 4 Dust Tornada, od toga je jedan, čini mi se, strani, i svi su Unlimited, znači 6 engleskih Dust Tornada, jedan njemački. Pa možemo sad preći na Synchroe, a vidite što ima od Synchroa. Ultra Rare Ancient Sacred Wyvern, odlična kartica. Imamo malo Blackwing stvari, ovo su isto BATT, ove Starfoil 2 Blackwing Armor Mastera. Pa onda idemo Random Secretica, pa malo ultica, Scrap Twin Dragon, Hyper Psychic Blaster, pa malo Karakuri karata, odlično izgledaju, jedna je First, druga je Unlimited. Splendid Rose, isto super izgleda, First Edition. Explosive Magician, Watch Chimera, VATT Chimera, Chimera je. Moon Dragon Quilla, First Edition, pa ovo je neka Archfiend kartica, kao King, pa malo X-Saber, super erica, ima ih još hrpa sa strane. Jedan pojedeni Stardust Dragon, ako koga zanima, nek se javi, njega bi prodao, ali kao što vidite nije najbolje stanje, ali ajmo reći budget opcija za pimpati kad imaš one protektore od kojih se ne vidi rub. Dosta dobra ovako kopija za igrati s njim. Pa onda imamo 3 Revived King Hadesa za sve zombi igrače. Isto Edison Pimp, Nitro Warrior, Turbo Warrior, komada 2. Pa onda Gothams, puta 2. Katastor Secret Rare. Šteta što nije Ultimate. Random Secretice, Crimson Blader, Super Rare, to nema puno printova. Sad idemo na neke malo gold stvari, Unwing, pa nekoliko Stardusta, 2, pa Ancient Fairy, stari print prije rate, Scrap Dragon, originalna edicija Red Dragon Archfienda, Ultra Rare Silverwind, malo oštećen po rubu. Ovo je Tengu Staple, Orient Dragon, Benisha Synchroa, Panaturia Beast, Drill Warrior, isto originalni print. Pa imamo nekoliko originalnih Armory armova, DP08, Ultra Rare. Secret Rare je veći raritet, ali ovaj bolje izgleda, čini mi se. Pa imamo Secret Naturia Beast First Edition, Flamwell, Staple za extra deck, Naturia Barkion Secret Rare, Dual Terminal, ove karte isto nešto vrijede, Mistworm, to je Max Pimp za Mistworma, Trishula Secret, Dead, nažalost nije SJCS nego je Jump, Ultra Rare, Scrap Dragon Ultimate Rare, odlična karta, Tengu format, Brio Secret, ima dosta ovih high pimp stvari za Tengu i Edison, Tempest Secret, još jedan Orient Dragon, ali ova je Secret,
pa onda Horus Ultimate Rare, Librarian, Ultra Rare, sad će se valjda igrati ovim sinkronima, u modernom formatu, ovo je jako rijetka karta, Iron Chain Dragon, puta 2, Shooting Star Super Rare, Magical Android, originalni print, 3 komada, Ultra je Max Rarity, ali ovaj je dobar, Crimson Blader još jedan, Herald, Arcanite Magician in Tempest Magician. I sad dolazimo na monstere. Ajmo to proći. Ovo je neka pendulumera zalutala ovdje. Samo da imamo, ćemo s tim tu. Jedan lijepi Ryo, Secret Rare, već smo ih vidjeli nekoliko, ima ih sigurno 6-7 komada. Fog King, malo ultica, da vidimo što ima. 3 Doom Shamana First Edition, da, sva 3 su First Edition. Norleras, First, oštećen. Invicil First Edition, Sky Scourge. Silent Swordsman Level 3 First Edition. Kamilice 2 ulti. Isto Quick Draw Staple. U ovome Edison formatu. 3 Rose. Ultice. Crystal Sira 2. 1 First Edition. Pa onda malo Dark World stvari. Bron. Dark Horus još jedan. Bilo ih je u onom prošlom videu. Blazing Butterfly, komada 3, First Edition. Random ultica. Pa onda 3, zapravo 2. Mislio sam da ima negdje i treći, vjerojatno ima. Banisher of the Radiance, komada 2, Ultimate Rare. Pa onda nešto što se zna igrati u Goatu, Dark Mimikove kutije. Sage of Silence, Ultimate Rare. Herald of the Green Light. Isto odlično izgleda. Sviđa mi se. Jedan Klaudijan, ja mislim što je ovo. Je njemačka verzija, random ultica. I još random ultica. Pa idemo sad na Obelisk Jump. Dandelion Jump. Onda imamo 2 Electric Virusa koji su BATT, isto Starfoil, oni isto koštaju nešto. Pa imamo Reapera i još jedan random pendulum kartu. Majesty's Fiend, First Edition Prio. I imamo još malo ovih lijepih ultica. Crusader of Endymion. Pa tu i tamo uvijek iskoči neki Ryo Secret Rare. Malo Veilera, Super Rare. Pa lijepi Lon Kizo the Ghost Destroyer. Pa dolazi Battle Fader Ultimate Rare. Isto vrhunska karta, lijepa. Pa 2 Secret Rare, originalni print Lava Golema. U dobrom stanju. Još malo Jump tragediji, kao da ih nije bilo dosta. Pa ovo su nedavno reprintali, dok ga nisu reprintali, ovo je bio jedini print za zmajeve Totem Dragona. Sad ima jeftini reprint, ovo i dalje drži cijenu, jer ih nema baš puno. Max Pimp Consecrated Light. Protiv Blackwingova i slično. First Edition Dark World karte. Pa još malo ovih Super Rare Veilera. Pa onda imamo još malo Jump karata. Maclord. Drugi. Komada 3. Pa onda imamo Edison Staple. High Rarity. VC4 Sinister Serpenti. Odlično stanje.
Pa imamo 2 Substituta, negdje je i treći u kolekciji, znam, tako da ima 3 Substituta ako nekom treba za žabe. Pa malo CT Cyber Dragona, odlični Secret Rare. Super izgledaju. Ovaj je malo oštećen, ovaj mi se čini u odličnom stanju. I onda za Tengu igrače Reborn Tengu, mislim da ih ima 12 plus u ovoj kolekciji, možda 15, komada 3. Secret Rare Kico, to je Max Rarity. Randomly Flamwell Firedog. Pa još 2 Battle Fadera ulti, super izgledaju. Honest Secret, Unlimited. Malo Galeova, svih rariteta, ima ih još hrpa po kolekciji, Super Gold i Rare, prva 3 printa, pa još malo Lon Kicoa, Edison Staple, Flip Monster, onaj koji zove najboljeg, zove Riku, 5 hamstera, isto odlična karta, ali malo kasnije od Tengua izašla. Rescue Rabbit, Secret Rare First Edition, I love it. Pa malo Evil Swan karata. Thunderbird, Secret Rare First Edition. Pa imamo 3 Snova, Secret Rare First. Beige, komada 2. Grafe 2, First Edition. Još malo Veilera, ovo je koliko, 7-8 komada. Još malo Dark World karata, Brova, komada 3, 2 First Edition. I imamo 1 Garrett Super Rare, a da, bili su 2 u onom prošlom videu, su bila strana, ova je Max Pimp za LS Turbo Pack Super Rare Garrett. I još malo First Edition Lily, Ultimate Rare. I još 2 Lightsworn Monstera, Jane Max Pimp Ultra Rare, First Edition i Eren Lightsworn Monk First Edition. Odlično stanje. I eto, to je taj dio ovih karata i sad imamo još ovaj pile top loader karata. Imamo random First Edition ultice. Pa imamo Turbo Pack, ili ovo Turnam, ne, ovo je CP Ultra Rarica. Magic and Stolen Excavation. Isto vrijedi dosta. Pa imamo Into the Voide, komada 3 First Edition. Onda još malo Dark World karata, Dark World Dealingsi, First Edition, Ultimate Rare. Odlično izgledaju. Jedna Monstera inkarnacija First Edition. Wow. Ne mogu se nagledati ovih nekih ultica. I evo, bila su tamo 2 banishera, evo još 3 banishera, s tim da su 2 First Edition. Tako da ima 5 banishera. Pa malo krtica za First Edition Neospatian Grand Mall. Isto lipa karta. Ovo isto vrijedi dosta. Obe su First Edition, Ultimate Rare, stanje. Tu su malo kantunići problematični na ovome. A ova je jako dobro. Ne vidim nekakve probleme. Odličan primjerak. Pa onda imamo, ne znam se ovo je, di se ovo je igralo. Kontrola monster. Nemam pojma, u svakom slučaju znam da se negdje igralo. Photon Thrasher. U modernom formatu. Možda u mat mekovima. Nemam pojma, moguće. 2 Mobiusa Ultimate. Volim monarhe. Mobius mi je jedan od dražih. Mobius je ipak prvi izašao, ako se ne varam.
Da, on je SOD, onda su kasnije krenuli oni drugi. The Creator, Ultimate Rare First Edition, pa onda malo oštećeni. Ovaj je dosta oštećen, ovaj malo manje. First Edition. Pa imamo Boom Dada, First Edition PTDN i još jednog Dada, First Edition PTDN. S tim da je ovaj, ja mislim da je ovaj u puno boljem stanju. Ne, ovaj je u lošem stanju, ima tu zašarano nešto na N od Konami. A ovaj Dad bi trebao biti u dobrom stanju. Tu neka točkica, ali sve u svemu da, brutalna karta, First Edition, Boom Dad. Yatagarasu, OG, LOD 000, nije First Edition nažalost. Ovo mi je drugi, ovo je na protektoru, nije na karti. 1, 2, 3 Pachija, Secret Rare, 1 Unlimited, 2 su First Edition. Isto vrhunska karta. Pa onda imamo još malo charge-eva, TDGS, ova je First Edition. Izgleda odlično. Silent Doom puta 2 First Edition. Ova karta je isto brutalno skupa iz nekog razloga. Vjerojatno je rijetka. First Edition, glas, ove stvari iz glasa su nemoguće skupe. Pa onda malo Edison Staplea. Još jedan Colossal Fighter Ultimate Rare. I idemo malo na E-Hero ekipu za fanove Elemental Heroja. Rampart Blaster, oba su First Edition Ultimate Rare, ovo sve vrijedi nešto. Pa onda idemo Thunder Giant puta 2 First Edition, ne, ovaj je Unlimited, ovaj je First Edition. Možemo ih staviti tu. Pa onda isto jedna skuplja kartica, Wild Edge First Edition Ultimate Rare. Shining Phoenix Enforcer First Edition Ultimate Rare. Ovo su sve brutalice. I Wild Wingman Unlimited Ultimate Rare. To je to od ovih heroja. I s tim završavamo ovaj video. Uglavnom, ne znam ko skuplja heroje, ali ovo su vrhunski primjerci istih. I to je to. Uspio sam opet unutar 30 minuta da stane video. I nadam se da ćete uživati u njemu i da će zadnji video brzo izaći. Zadnji video će biti naravno najbolji, ostavio sam još neke bombe za kraj i bit će još nekih sitnica zanimljivih. Također kad snimim ove videe bacit ću za one koji su zainteresirani sve playmatove koje imam, pa ću ih staviti negdje tamo na grupu da im ako nekom treba nešto slobodno. I to je to. Pa s ovim kadrom vas pozdravljam, hvala svima još jednom, bacite like, subscribe i vidimo se u idućem videu. Pozdrav svima ljudi, čao, bog!